Kubor nakaslem jong unongsan hima. MLA Kamau Sanram uba olan singsun, ulaong ba Kamau Sanram constituency, kadai gawai ni kijaka bajur slap tam. Kumta ka jingdu kloy ka surok kalong shabapalat, rada omla banchna da ki surok ki babaha kin omne Islam. Halor ka jingakran ki katu ka ni ki patba Kamau Sanram constituency, baya ka mangtingka banchna ya ka surok na wailoy sharanikor, lingba Kamau Sanram, andra ano Sharibhoy district, hadin ka jingwan ya ki sya tangan ka kong bindas uba olan singsun ulaong, baka ni kamlong ka bashisha, da ka ba ula pensyay, baka ni ka ditang ka khana hamsaya. Ulaong baka surok balamang na wailoy syadu telong pleng, kabade na ka North Eastern Council Scheme, lapen kela banshnano na du wailoy sharanikor, ling baka Kamau Sanram. Ulayat huro baka sorkar kayo mang tingka banshna surok hadu arhajar sanspa aklur, na ka World Bank, ulaong baka jingpen kre ka sorkar jalay ka surok kadang ya syakmat. Shushu ulayat hu bagi don ki surok ki balaterwa banyo mang tingka, ling baka 16 Finance Commission, bat kini kedang yat hak jingpen kre daki engineer bat ki officer. Ulayat huru baka jingking khasi mararu kalayat syakmat hak bapentre yaka, kabade ke jingking bagi pat ba ki bahap apo ka constituency, kinla ban jam ling ba na kawai ka shnong syakawai pan. Don ke jingkan, kalau untuk surok kabade na wailoy, ling ba Kamau Sanram tersyurum. Baka don ke jingkan ba umba kata surok la rano snopo. Ba bat kini katukan ni gioma adu no surok. Katu kada jing syam. Hoi ngarom hoi ka rumors juga pai ba ki ong hi nomor ba. Hadin gi sya tangan yu ti kong bidawai tu surok. Hadin bo sarkar ka longin ai ka tu surok sya tisha imo. Tenre bat ong ba simno nangi ban ai tu kam dei. Kati tangka jing ke jing snu yu pai ba karli kada ka sudi tang khana am saya. Te hoi ya surok ka pengilamang na wailoy syadu trompleng kepada na ka NEC di katu ngilapun kela mentaba ngin nemle tangha na wailoy tangha trompleng ngilamut balik na wailoy syadu ranikor lembah Kamau Sanram ti katu ngin le na ka Wolbang mar na ka Wolbang menta ngiyo arhaya sans baklo tengah kermen bu ngangi skem bo nomor bagi officer jong diro dia on the job kidang le under process menta Bangkermen bagam ding artatin bayakani labu top priority kening sok na wailoy sharanikor lembah Kamau Sanram. Kalau kan leng juga ni ke surok, itu na wailoy Kamau Sanram. Na wailoy syadu umpong kadal 100 kilometer. Tenre ga government ka thumo menta ba beyond ya ka umpong. Kan poi kan connect syadu ranikor. Kenapa gini sok ken kilom biri kalong ka lifeline jeng ki paiba. Malah dengile naranikor kalau baharu kesok. Lain lepoi dayak nampak Kamau Sanram kesok kelong sniu pelat. Te dagajing tu bangkermen ba dagajing sanction ayah ni kesok. Mereka ni kesok lamang dak Wolbang. But ngam kemiltin mar kemilti ba kanam slim syu kana kesok. Nomor ba ki department ki ba DP ikatu kumna ka SN National Highway. Nomor ka DP ka National Highway. Tu ngadang yak keren ya usim engineer ngari keren joint secretary do ba they are on the job kidang le katu under process tihi Temu status juga kalau under process. Kai traiga jigi EGP nomor bakani ka surok kada ke aslam. Ha. Jigi keren ni pai ba lese ki sung dukha ki keren kumta. Ha Kai bo dan ang ki don ki ketum lam nong mar bating ting ki sudukha ni laban po politicize na non rokom mar ki don ki seng bofer ki jurip ya srok bakalong ta ki personal che government it's okay kamle ki personal na ka delegation jing seng balang ki personal che government mele ka ta ngamong ka jing personal ha no ka form ha no message bi ai government mele ka tang ka ji ka dita ka message bi ai government tengar ma don ha I know my own job. Nah, susu ilaga jong duty, bagi department ro, they are on their job. Department ro, ki engineer jong department ro, kidang le ilaga kam. Tu lagi lano try lese kan, dan nak acun konkret ini ke DPR, ia ke surok. Emang mau long fiba, ki engineer kidang proses ini. Tu sisin ba ke bagi engineer kelana konkret, bagi government ro kesim top priority. Tu ngasuban ai ke khabar sipai ba, pimdi bos artatin, bakane kesukan urang. Ini suatu Kamau Sanram kada gawai lagi konsumsi. Wujud keren bahas pang ini lagi
Cingduna Development. development kasurok Okay. tadi katai. Yes, yes. Babun sing iju igi don gi cintu akan do. Botang atu akan do guna. Oh, Kayak gua pidan don gi dia Okay. apa ki project do Okay. ki lara isti. Fi mentar ngedang yo ega new proposal naga 16 Finance Commission. Tia kini ngila tai obot ya engineer juga division. Bagin pai kino ki new connectivity ki snong lan ki jaka ki bang idon kamale new connectivity new construction isro. Ye ketur gina fa proposal. Dengan kemen hiba hisin mengila fa proposal tega government kan eksamin bagi kemen ba gindon ki ke progress agar road infrastructure. Apa konstitusi. Kayak ji di nomor ba sarkar bu sing ke bu top priority. Mah ini sudah kantam Ah. ini tas ti. Kantam go tu klakran mene. Okay, ha. Kayak ji di jepin sa. Ngakamil tiba la kuno no hapo hisnem nosnem gin yo iba ka e ka jinga angnut jumpai ba kan urlong mari kene ke surok ka jinga angnut mar pa kamong sunam konstitusi ketika win gi jaga ka baju saptam badak tutip ba ka sisen kono jaga ka baju slap pelat ka jing du klo ka jing jot klo ke surok klo pelat tadagi mio ban le kita ki surok ki balabha ki qualities ki surok quality mo kinam neslam Lengi kuat ega development ke first ketika benukong ega ngihap berpik mereka masuk serok. Season belum yang serok ngila connect lo di service betul kami pai pa bro. Kantam di konsumsi lagi ke don mah kisnong siya kapu. Yes. Kuno ga station juga longgaman di surok itu. Oh. Kumulong mata ki kaput kila kambiang serok. Tu ketu jingking ke ba ting shiteng ka konsusi kamlong connect bat ka west bat ke east kimlong connect habordar nomor ka jing don ketu kawa kasimara. Tu ketu rumentang yang sanction under construction ke ba arfu arkrur tu ga jingking. Tu under construction di sisin bakal depth ketu ga jingking. Tu kemot ke eastern part ke western part juga block ngila connect all season. Kalau ayah yang Kalaya. Ngikemen ba ngilak bunyi ke new shape ya kemosan konsusi.